malak ruang malak senggar malak tiang nuari dial gua ngidial itiatin ke jinobin dial take a video matod mogor ba play biaileng ka video me makuilwes ni roach kama kuilwes project we address no roi ni ngundeang konjo shange mi no nuari be gwa manan cái xe mà ni còn cái dòng lấy là giang bor thế cái yết mà đi tin anh lia nuari mình đi nhìn cái ngu nhìn cái prophecy nhìn muốn đàng mình nhìn cái nó đi thế à là muốn đàng cái phanh cái ní cái bên cái quá kẹt gác cái nó ngu gác cái nó prophecy me ala rangunde min din nyane keneke wa mo an ke jalong lakin tu ana so gora biailing min lade ngu so biai kula ngashe o min tar ke ken jodi ya nuer prophecy take me shala the nuer prophet and the nor conquest ya je kenawe la ngut kana je nuori tangwan so ya bogo mo ya kwen i jang council of elders ya rodier ya leka o min mafi ba bogo mo toto dia to ba ngot to ba ke lady ba ngot to ba ke jai ke bibin ke gwa kiet so bia nga sho titi dia titi tike ke lor ken minyin ke na makuilwes ke na mama Rebecca ko tene wan ba ku she ke na mama Rebecca innocent na mama Rebecca angel mama Rebecca ekel kana iti nakana na iti nakanuari kekel kana iti nakanuari along eram kel mo katel underground e shetan may roda to shoni nuara naga kon katuk na kon keleke lakin tu kon lakin tila ramanga ja anjan biya kula na ya wedi ya wakam 7 si am 7 mangu manaw na nuari nguma na dur mashallah nuar makuya mi na nuari ngude wakam 7 ka de tim 7 ngu no nur mashallah nuar kon shetan rami noji rami dolji tok rami noji rami kit ke ji rami noji rami tirode ke ji inyande ka deja ko kel kor garmasha ya wakayo ngu gore beto tindi alte to gore bane ngashodi shetani ndide shetani tie ke jime shetani milkele ji ye shatan monan so gore bane metode me baneling ama ko ilweste rush nyor na o ngu ga te ala ngunde Mangala, which was there, not Juba. But they say Mundian said Mashar will fight in Juba for the first time, he will be defeated, and thereafter he will come back and fight for the second time and he will take over Juba. Mundian by then did not know a place called Juba. See, these are stories being concocted and created for the comfort of Mashar, so that he feels that he's the right person. They go as far as creating stories that man who will take over, Ukun Ashwal, Baden Girls Nunu Ted, Ukun Magalau, Baden Marshal Khurasu, Windu Falaja, Sumun Tau Falaja. These are stories which are being created to suit Riek Machar. They see the descriptions of Riek Machar and then
very good thinkers would come and talk to him in terms of what is in him. Well, actually, yes, they will say, well, I got actually. That's and all these things. So very Richard feels that which was there, not. Name Ekel Kanete Roy. Ke 20 kapai diok 2026 ame take urjang ba mai Roy ni ka Roy ka clubhouse. Mai ka Roy ka closed door ka clubhouse. Ya la rojen le de boom odi bi ngot te kon ya la engundeng prophecy. Ay ka bi mil ben ka wa kia ajana le de boom odi bi ngot to ika bi ben ka wa kia. Menonga ne me take a team of balush. Min ya ma one take an item one a cannot a woo down wundeang kanang ke be a wundeang. Ne me lunya jaw roll kawaii. Muka be a wundeang kanang wabika, Shaladika, kadang wundeang kanang wabika. And yo down wundeang tenica titika teeny to tain and a roda. Bom Jinuva Sudan tel kon bom madong gerdang mundia ne meba la lare lakin yalim tel kon bom madong the power of authority bom doa imo bom South Sudan jarwade bom Africa keleu the symbol of authority mashallah symbol of authority. Symbol of authority ka South Sudan, symbol of authority ka Africa, dangunde. Kana iti kwes kaje. Symbol of authority. Bom. Bom. Angu. Dangunde. Ayala rame. Nang mude angete karunta jen bedok jor rul kawaini. Ang kawaini te kon ke British kan fanke. Ang British enjen ya Africa 3/4 wisdom one ka Africa one kiem ya ka colonize nga ya ka colonize a British. Ida mude ange jen ya wonika. Ya wo. Kawu ya wote rolo karunta jen bedok. Runta jen bedok ida mude angote kel keke. Dangu de ange lujo Keshanga Bakel kapai die 2009 Shanga Bakel kapai die 2009 Keshanga di ludangu mai shanka na pai kamar ko nuari ngai na shanka na pai wala malagor ka banga sa shik manuara langas ka nung may paitel banga sa obiriam shell beben kanuari lagwas ka na tel pai may paitel banga sa ay kente la kwanke binaro diyan leldi binaro diyan rialaka so tel pai engine la gwar ka kamay paitel diyan binaki ba inya pai dan ki ay taitel engu engine gwar na naje pai news ka kon mi news kon duop da so ay ko la nyu ma to de me ay shanka na pai mo wi ka omar ay shanga be da ngu de ay shanga bakel pai be je a 5 mo wi ka omar 6 plus 5 be no 11 ke numerology numbers ko number matil ke lor ya de ngasha o daf kinji ke shanga ne ke sa ne ke ruone ne lakin ko number ke fanken tike ke lor reite ka dan ba kon joya jinu Sudan ya je ke shanga bangwan ka pai bro 2011 en ken shang to number to ti kwala la ngai no ngani ti kwala la ngai no di run bane tike dol ke shanga bakel ka pai vie ano Pinay novodi ke shang abangwan kapay badak betema banelel binay dial ba shang mo ba garfin kodi mo shang mo subaro di reala ko kote kan mo ba wala reken kenyen shango enyen ikwala ne je we mon keliu
ba we nyada betika runda ngie kenje ruone ko kwen ke number kela mo very important mo bana no bana kwen wida number 1 so mo wike wama enyen shanka na pai be no 11 confirm ka shanka na pai be no wal kel ko die kana bakel mo wike wama be no wal kel kwana waka ruonde nyoya konjo 2009 enje ne beje mo wi ruonde wama 2 plus 0 plus 0 plus 9 be no wal kel kwe kon confirm odi ko ye confirm o en wal kel titite ka mabitu otin ko ya kon ba yo ya jinu Sudan ba je ke shanga bangwan ka pai baro 2011 te jene ka bin dangunde an mo wana ke wamar be ko non 2011 me jene na jinu Sudan nyusa kon mu bom jinuf ben mala jinu Sudan ben doar jan fonde no nga dangunde an ka binde ke shanga bakel ka fay di 2009 mona ku jena wana te ke shang magora ba nywaze shanga me te ke mai tuotin shanga me shang ma buma long ray shang ni ma yana bi nyo je ko na iti te ke te wi mon shanga badak ka pay ngwan 2026 angu mai tuotin shanga me te ke madid mai tuotin empire de pai ngwan lu da nang bom ene ya yasfen fai ngwan ya bom majidit Geneva Sudan majidit ya nyoda ke shanga ngwan ka pai badak 2026 ya Geneva Sudan ya daf min jidit pai de lu da na stability and foundation bela stable mobi shonga pitch ka bebo be roder bela foundation mo bala mera ude shanga bedak lu nangu power and transformation a bom kene ger ka duor waka majidit Rwanda in 2026 mo wika omar 2 plus 0 plus 2 plus 6 by no world T 1 plus 0 is equal to 1. A woman lude a new beginning. Hey, your 2026 a new beginning. Lakin bialing na ita tot ya biling na ita one. Shall ka a new beginning. Take a one to go by explain ka yang one ka long. La kwen ka social media lakin tila ramo kwen widgetin lakin kan pan ken take ka lor. Kabishang dian chom chang kel bangay o tuo te kel kana. So, mana ku bin peme ay siyang de mawi omar siyang ngwan kapay badak wi omar 1 2026 bay nongu 4 plus 8 plus 1 is equal to 13 empay ngwan mawi omar siyang badak ka 2026 mayana 1 yana ijesin bikala 13 yaroda luina ka diyo ka ite nuara 13 ya nuari ya kan nake ka jube 13 ti joy ti ka shanga bada ka payangwan 2026 ya nuari ya kan no ka 2013 ka jube 13 ya roda nyo loy ba ya nyo form ki ngwana nuari tin ayo fonde ma ya nyo form ya ti ka runda wal jok kenjen ya roda nyo loy 13 ka Diogen and 13 gen find you road nyolwe kodi ka independent of Geneva Sudan kala karunda wal jok esel fakir may dol ka jube so 13 you road luina ka di you road luina ka diok enye ni kule teke 13 mo wike omar di 13 bieje so 13 ye 13 bang 13 ma lu road jusa kono and 13 teke may tuotin ya nori nothing 13 enyo Geneva Sudan ka independent de ka celebrate ke runda wal jok enyo 13 find the bio me kwala form ke nage nakana na me nakana na ka jube ba kule ba kume me ba ger yetika runda wal jok so runda wal jok ya rodiet loina ka dio tika ke lor mo wi rodi nyaw ben nyangu ma lor keken shalje karmic
and karmic transformation. Karmic transformation nguma lude Elia gerlis odi atuaka karmic transformation luda ngu arwana me yetika ngu betika rautabitua kaya kelli to already yetika diet madung did may yen we mon come on diet Geneva Sudan kan diet amo yang uled ya baide ya je shemandan diet mabe doriet diet may jien kenjer wana ye jien yawa ka kut banyo gure diet madong melenje ke did biro de nyowa kodi karma ke 2005 shanga bangwan kapai kel 2005 ya ngulel ya CPA ya sign me ya CPA ya su sign ke lia edite ito ka SPLM kelio yung to thin yu garang ye jien kodi bete dia te je te ito te lara na ke lia edite liu ka gad ke de ni dial ke te dial te ito ya kalwel kangu ke riem John garang me mo kwar nguka me ya be te kon dial ya retire de kabaro de nyoto kenje ruone yana ruone bible ruone me yana bible kodi be jien betikarama didi yana me ran jien ke 2005 birano renyo jien kenje ruone biate jina ka biaro ya laka kodi igwa tel kobi karma beran benyo be ke Geneva Sudan ke bela ramatot ye dob der yala ka yetu ye lef ka bega karamadi finally bitogo bikawoto ye konyo John 13 titi mo wika omar mo na wo kan numerology number bela 1 plus 3 bika John 13 be 1 plus 3 be no 1 titi yamu and work on 1 Nur kan wa nyan wan to lude bana kuben ya kon jodi mo yan kana na dam baro to kaka yena la bada kaka yena la bangwan kaka yena la wolo nguma lude ka ya ka yen goli kaka yen ke ya kon joka blue house take 7 political detainees to ya yen ya kon yo jodi ba take first vice president mo ya yen lakin kan dial ka tribe kel kan dial ka riem kel katil ramay do rartin any ran ya ka moy kana tikatin tiga war wen lar kan wat nuora ya ka representing jikan ya ka representing jibentiyaw ya ka representing nuor kan wan ya represent Kangani kan ideal to take a sijin 7 political detainees not but kangti ayen gulo kana garma sharmi ayen kwadongi lelangu ye nuor kangwan ya ka represent kan idam badak to tere luato tike kariem muka tike kariem nuora kangwan ya American teledor ke tele sub tribe mai kaira kana iti take a sijin mo ya ka onyo gwe nangwa bia ke je karkien ya nuor kangwan ya represent kan ideal to take a sijin nguma lude take a look enyo wala kubin anken gari down baraw ti ayen ka blue house kwe represent nangu kwe represent na pai baraw me jana na mun Geneva Sudan ko ye jo ya Geneva Sudan ma jididi anyo daf ke shenga badak ka pai ngwan 2026 lakin bialing rama tikema titin bialing rama tike yiwang da lab ye biling rama tenin ke rama mongu ye biling rama mo shor ke ye biling rama mo ming ke ye biling rama lo jaga bialing rama te lo jonga nyin ke ye ke lefte gush ke tingi de te jina ke naiti ba ke linga ti la dake so an gari down baraw
titika ti kwale sholo political detainees mo wika Omar Korean kaya ke yen goli mo wika Omar Korean be nong 8 nguma lo de 8 lo de no 80 ko 8 plus 80 8 plus 0 is equal to 8 benda ngunde ang lunya joka koruni damba dak te jen badak ray doar and jen badak te kon 8 plus 0 is equal to 8 enjen changa me kulela 8 bakwala lel ngu bakwala matgwa ma so take a look so mo wika Omar engari damba ro bika mar Korean bika la badak represent badak me lakin yakon jodi yakon jo arame me yenke me nga poinde nga me yenke rame yenke me mo Korean president Kir ko ken damro dian mo wi ko Omar Garmashar enyo bikala badak lakin mo wi ko Omar Salfakir mo wi ko Omar Salfakir min ku kala yen be nongu be nong 9 ko and 7 ganiti tika ka Blue House mo wi ko Omar number Garmashar bikala badak mo wi ko Omar Salfakir min lel ngu min nake bikala bangwan so kaken gari dambaro yana payin jena na mundan yana je mo wi ko Omar kendamba 1 kendamba plus 1 plus 1 be nong 9 as 9 7 ido na ruwan yana pai je ginu Sudan yana je ken shange ka yana shangde yana je ngota ruwande ya konjo ended 8 ka pai 2026 it was the 65th session a session that 65 session may work a trial and 6 plus 5 mo wi ko da 6 and 5 6 and 5 e bine bengu 6 and 5 erodi da ngunde ang e blunjo ke shenga bakel ka 5 2011 and then 6 and 5 mo wi ko marba and 65 session ka numerology numbers 6 plus 5 be nong 11 tane ka 2026 B20 de bi marka and then 11 meneme be nong di 9 of 7 2011 no more shanga me yana binyo je lakin biye link naita ya wonkien tika jena enyo enyen zamane me keleu betigar mashari aw yen enya yen rewde ka South Africa yoni ndiogi enya aku yen re doar ka jube nguma lude shal ke je spiritual transformation jen foi de yete ka sijin ka kon ka wangdan bana nen te ka sijin lakin spiritually take a preparation real kana je ka odi take a mo bibin so real ka je ka ko bela ready yene min shanyal mote kwen bar ya leka banang ka saloon bar ya leka ba point of force ba ngu to dial to ko jen bela be pause ko te ka ma jidit ma bibin ka je bar ya leka so jen take a spiritual transformation kenjen zamano keleu kenyen kayen ka ngwan ka kayen na me jinuf ye ben mala ya yen ka di ka dio so no more take a lor rate ka dan enyo 65 session nguma lo de enjen yen gondi jen foinde yen ba shal ka je spiritual awakening gorka bi jinubin bi wangdien belab jen foinde ba tuo ba neneken ko jinubin tekenin ken foin ken kawong ken kakelef tina tiel tin enye nim bos nyam bos na tiel kangu bos na tiel ray jinubin lakini agoro odi ko gorka bi tuo be reinas ko gorka ba tuo ba ngash en zamane ya gondi di anang resheter tere ka transformation bile ngulel bi moni kon ba bane ti ka spiritual awakening bi wang dan belab yante di yi wang ne ni diale lab
ya ngas ene ideal manu wit ngone o jan fonde e ramilaria ye doctor yo masha e ramilaria yike nuari ya ngas o rami moriel angu e young council of elders rami moriel e president Salva Kiir Mayardit e njeni laria wimon njel laria ke Geneva Sudan ke ya nyos na bom weiden didi nan bum ke je bom o bum ke wujemo a bom lesi e bom teka bum wuje ko rama ye luere ude ye lue diog ye lue ngwan ke loga je anono angum amanang na je amanang na je lis ye mateje ko rama te rama la ling raina lakin rama ite rama te di ye raina ye ling ba jone belu ba alarme belu ko jen fonde wona jen lis anono ko jetin ko ama sha biwe ke je arun ba na kula bajo ene dan ya lue keroina ling ejengu so no mo yende gorkano bina la awaken spiritually ba to ba nen yana mi ya to unen ntidi ne dial ya ngashe kan oriel yenga ria ye nuari kariya ye president Kiir chale di kariya ye Dr. Riel ya nen real president Kiir himself ya tuko ba blames ba ka share mo ya welar ke duor ba we Dr. Riel kene president Kiir eja lalar lakini nter yero de lay ko kon ni dan jok tewe ina berar ya we president Kiir eja laria Geneva Sudan yero de lay yi duor yero de lay ko jene gorke bine me bero de lay so kon bane ne yen mate ne yena lakini take a spiritual transformation no mo ama gorne duo wi dan ko jiran mati ke duor bi nga so ta ke duor mo wi mi te ji wolo mani jin ba be bay ke ji ina jangwan kule pie angu ya lo na dang jogo angu ke dang wo ka bi ngunde ene dan dung dang ya lo ka bi ngunde dung ya dang ya lo jo ma ya dang ya lo jo ene dan imagine read ya te to Canada ni te de tu yana te ka kuste te ten an kuste to de dang de use ken de na tu ken yana te ka kuste wa te kus nuara te ya ko no ameken imagine ma dang te ka biene dan ma dang te ka tiergul ma te ka biene dan ene dan ni te de dang de use de kon tu ke je Canada one ko bira mangi de ring loi de dang we use de na tu ke dang mo bum ye dungara e powerful dang yu gang keneje ke liya e de na ko jen they misuse again kust te tire do ko kustum wan ya kon betray again kuto to dia to odi ngas keje betika kusta bana betray dung ya nang dore ne dan de tikane tun wantan dang yen foide de ganga ken de kwentira dien imagine my kwentira ra mai kon kula betray entedi and dang ne dan they use against us they mur na nuore kodi de ramo de power that they use the power they use no de nanga kuma power mo ko kustam wan ya kananga kuma ya kuma gore ken ko ya ka koko yo imagine matike ke dang ne dan enke nuori ti kon te to kus kon te ngas ne te akon kule betray yiwo ku kume dun ku kale ti ke dang dun te dang te radiene ne dan de wutedi de kon tuke de kon tia so ngan baba jone e kane ti kane yawe ngudang ke lo yo dang meilu ke je jo ka kalu ne je jo ke gwande ke ne shop where they use ne je ke ne shop ko dang foi ne bia nga sho yen dung nuara a bomb Geneva Sudan a bomb Africa shall be the symbol of authority ko to ka waini a symbol of authority ka Africa ke liu yimo nuari yen dundan endung Africa ke liu no yen ya ba berar ke shodan lakin a symbol of authority ka Africa ke liu
So biya nga siya okay na dilawi walay dang ya nang real masher use ke power de real masher ke milios dung dang ya use real masher tele ma dena la wala ke jini Sudan ko dang foi na maya goro bi na biet tele korma ba tere nyo de dang de kur de kafsho. That's how powerful dang is. Ian dungara ya nagam tele mic mashubten. They might go, he might do what, and down point there. Ramade right there, mean, you did right. Down point the yen dungara. So behind my show, real my show till a down my user. Down ka use. Down jana be the water to the ko yen dungara. Yen dung ko. My history ya when be a gin and mundeng point there. Ye down can and someone use ye for a use bangal and dungara shaka do it in go back use. Shaka jeja bi point da bi kula bay ba kula ngeen ma ya kula ngeen ba dam kula use ba rew kula la ke ba kula use la kor yen du ngar yen ma parke use bi yen ko ite ka da ngeen ma du ti yer gaay de mo bi ya use tie ke ne te wona ke zaman da ngane da ya para yo ba ya yera ma fini yen du ngar ya yera ma je use ma tende za biran bar ke je ha yen du ngara tie ke ne te yen du ngara dang shake ne nguden fo de shake e do itin ko be use and dang no mo obi ay ngash yen nuori ya force sele fo mo dong mo bia nyo ke jega nyo ketel ramay ya ka africa oni ke yente ya force ko odi yibom wo bi reidun no mo Emma kore ya ngash kong jobom jinu Sudan ya kong jo jinu Sudan jeke ke shanga bangwan ka pai baro 2011 mo wana shanga na pai wamar shanga bangwan ne jeke na jinuf pai de pai baro yan nay de ngaya mathematics ma wi bangwan kana baro wi ka wamar be nongdi be nong wol baken ma wi 9 kana 7 wi ka wamar be nong wol baken wal bakel nguka jini Sudan wal bakel anwar kan wan county ni kon dan wal bakel te ko lalar akon hostile weje de la lo arodi tile lo odi 9 kele 7 mo wika omar be nong 16 nguke kala 17 no nguke kala 12 obo nguke kala 15 ngubi kala 16 wori nguma wi pai wi shanka na pai wamar shanga jana na munji no Sudan kana pai bangwan mo wi kana pai baro mo wi ka wamar be nong 16 nuori angunong na kon 16 ya kon nong 15 ka ya kon nong 12 ka ya kon nong 10 angu ka kon nong 64 angunong na kon 16 shang meje kana jinuf a shanga bangwan pai de a pai baro mo wi bangwan wi ka mar baro be nong wal bakel kama kaya ku confirm so wal bakel to talk jinu Sudan account ni nuara down wal bakel enyo mo wi ka wamar in 2011 makwana le shola 2011 mo wi ka wada wi ka wamar 2 plus 0 plus 1 plus 1 be non 4 ku confirm pe rew tamaris lor tamarikel kamarikel be non di be non 4 kon 2 t plus 1 and 1 kan dial kamu kan 1 mo na Rwanda Omar ba ko nong nuor kan 1 kon 1 t lu da na nuor kan 1 shanka na pai nong kon wal bakel amu manyu sa kon odi square root tek te gorne baneling ko kon min na kon o kwena ja kon ngaka jina Sudan lari yene siang nuore kwea tela dor malati ka kwaita ngwan nuor akwea ke jinu Sudan bianga se o jin ya nuora mo jin ga nuora mo jin shek nuora bo jin dongure nuora mo odi kwea jinu Sudan e jin enjena kwa la gornangu ne dialte te mala ke 1972 kanwari gai turjeten
go dia ujete ai dia alta to tikete na nyon bay jetin nuori dia almaten May na bin ka 1984 makwala ba siya na SPLM dung til nuori tiel dung nuori ro de til kan dung nuor no ro de ke jele kel ya SPLM ya de ba kuma nga ya de ba kuma John Garang ko John Garang be from nowhere e junior kan ka ke ngari te dite kon John Garang zaman edan e junior ka ke lakin ko til nuori rodien ko kwes ke jema kam gai tour motiel wa kam nga motiel wa kam nga motiel ya gor ba ledi ken tano ba kam jorake nuore jena tano be kam jor enjen zamane kwala kam na SPLM John Garang odi nuori tiel ka rodien kwes ke je ken ya de nang ngu ya de nang ngu ya de nang ngu enjene kwala ba kum na maya gore ken ke zaman madum jin ba batof nga ba batof John Garang ken welcome kne John Garang odi etiel lo ke je ngamade kaf ke ngamade kam je ko tiel ka rodian ya je ken tano ba kam nga tano ba kam jam tano ba kam John Garang tano ba kam John ko ka ke tet lo yen me yen du dien aslong tele je ka lo en korean dung lo ka kan korean dung batio kan korean dung ji kan ke korean dung gawar ai anang ke jor kon dial ba par yinga yin kor nuora ma yaro de be balia ba ko ba kuma jen etiele ne kam ke na John Garang SPLM abe ba ledi abe ba kaf jen ko ga nuora tiel ke rodie so biya nga se o ke ne di la ti ngu ne tof ke na ngu ne tof ke na kwar John Garang ke me kun chema ni koro die le lia wala me aya we John Garang en legacy yendung John Garang enjenete ke John Garang la president ka South Sudan kodi yendunde dungendunde kan de uteteka ka de bala kwar ko yendunde bi kwar loy na ka jike kanja ni kule tika process kodi bi kwar loy na ka jike so biya ngasho metof kenangu metof kena SPLM babo lead Dr. John Garang ke benebe je ka junior ka ke ngari etiel ka nuori enedan etiel ne tof kena kwar John Garang biya ngai nangwa o mo wiwon ni na wale biya ngasho me kom ke bi ku dul ba joy ba ku le betof na lega simadung did me ba betof na je ma ya la reken ke riem den ke liu kai ka totin me ba betof na John Garang etiel ka ke ngari ko wes ke je ngama de lead ka ke ya gore de nangaram kel ka ke ko jeni tiel na dan mani wale te nuori kwar ma man kwar nuori ma mat nuori etiel o ngama de yana etiel ba ani we ke no tana ye de tena so biya ngasho mate ka madin ma gor ka bi nuori la tin mo na wo to ken ti dial ti o di bi nuor ba nyur barone la tuo be tiel wui re lo aide ka bi nuora no wale ba kuma de man run ba le nanga ngu no mo gore bi nuori nyur pin baro dien la tuo ka bi karai kam ni ken o runga ko de muor marai ka to rai ka ji de kom ka de gor ka run de ramadong de leben so bi ayangas e wi ana mo gore le timadum did gore le ni madid ma gor did ko yero de nyoto e nyo yero de nyoto ka general boy e won wara lakin ma ya wad no ani wonyo mat ke le te ke union men lar ke ken ya ko ro nyoto aba ka barul so no mo gore bia ngasho ko nuori gor na bana letina bum o bana kuerno ko bana letina bum o ronga bia dil no ho de kuma de mor ko run mai gwada ben run mi gwadu le ben manan kana legacy mai ga nuora sortire ke 1984 me baba kam mo rama mo junior
Kojan Fuinde, ma we are Gorba Tua and Dr. John Garang Kaya Su. Dr. John Garang Fuinde, can doctrine de Kaya Tu. Take a maka Latin, Matika Dutin. Lakin, Doctor in the Georgia Turkey was Sudan, Dr. John Garang. And woo. Oh, no, Tilako, the history, the Nangmia. Tell a Nuarita to go and Tedico, history guide tour, a Mume Alela guide tour. A Ramatica Lodge, Ganuaramatica Lodge, Kasho Nuara, and then be a Gorbi and Io, and guide tour, and a guide tour, a Mume La Rey Nuara. The Gorbo, Bodia, Kabodia, and Mume La Rey Nuara. Can you unbind a can you unbind a Mume La Rey Nuara? General Gadeda nga ka ngume la rey nuara na parje na ideal general nuara dial te bombom te liu te iwo awo ba history dien ba nga ga nuara bala ga nuara ba te ka lot ba gorodi ba nga se o lega singan ba ni ka lakin mani din nuara te ka tiel ko kon ga nuara te toti de ko to de ko e bangash ko man na ke je o de ko to de ko e ngash de larka kurseti ken de record ken awale yang ya ko binde ko ke bogorafin lakin tele nuor tele die nuor ken dia due nuor ken dia teken rey loy de ni agor ba ka kamrara ken ya agor ba ka kamrara ken ente di marol nuor to shunga rol nuor de rol nuor tele media ma dung din ma mon dung dien ma de ling lakin tiel karodien o tele media ma kwa support ken nuori ma de shola wale nuer maybe nuer TV ke de shola NAATH something janika tel nuori ma ya no ko di ya gore ken obi ke tika ma ba shol rodi na ba jiwe o ngune shalge tiele no ka nuori the same tiele kam ke no kwor Dr. John Garama mo junior eken general lite content tin enyen tiele ngud gur kon na ka generation nuori gor ngashe nuore wane del gor lakin nuor til rode nuor we gor no be de manna nuor we gor no be de malin nene je mayla kur kel ke jurte kon bi nuor je telama din matere lakin mayla kur nuore ken nuor biga nuor je be power de be nyo de man be power de be nyo ni man kodi etiel baga nuor ja awi na de mori kun bi ka ba de man ni ken no to anwo etiel ko gor ka ba nyoro die na ajinti ka pom bi de mor nyoro bumi de bom du de wa nyoro de mor bi na de mor mo ngu atiel ko tili ja no go amo de we yela na ya la na general me nge na wi ana me kaf ya de me la da wuro mo bum ya de me la ba wo ngangar ba wi ana ya kaf general mo general nuora bi general nuora ma dong ro de nyo diet ko di be o wush ko ba we ngu me enje ne me angu me a general we ana me a cover general ene yo general nuora ma dong ye ben ye ba wush je angu atiel angu de we ya ko ba cover general me ho ba di lu ina jo ba nuora ma dong ja ko di be nuora ma dong wo wush ko gore angu be nyo je o no jina yibum nuor nyu sa bom na ro de kono mo enyen tele wan mo we kontin kenyen tele ka nuori mena ro dan bilar to o bane tiel pal tele wan mo wana tin yaye minen panani nuora te wan be ka gwa kel ba dit mo go ba kire ken yaye minen te ka panani nuora da wol ke te jedaro te ben gwa kel ko kier ken te ken mo de te go de nuori te de won yam panani nuora mat ke bas ko ma te ka ramay liw ma te ka fanan nuora dien may liw bi ka ben bar dien ba mar bi ka ko le ba kier kel kay minen o bi ga nuora te fanani bi ka mat gwa kel dir ken ken ti tiani ken ba dit ma dit ba kamra ke te nuora kana melani nuori kana nen mo kay da jaya ngandira ma te ka ga nuora te fanani nuora dial may ka ben gwa kel ma ya dit tir ya kira ken kete nuora la renga makai na video ken di da makai lin ngu etiel kan nuori kan tiela mo anyan tele wi amma banel melwotin
yang yi kuar nuara shubye me shube tele wan ma bena ko nang tin ko ban rodan nyo tiel tin nyo gwa ja sa yeron ko de nang ngu kam ke je ngu ka kam ngu ka piu kam no mo be ben kor ma tan ne na je ten nyama kor mo enye ni je ga lodja ko di ne na je bin nuara de nyo tiel nyo ka mo kuar wo shub ko di bietile o ngu kwen ke na ngu wona ngu ka kwen na ngwana ngu kwen ka ngu wona ngu ka kwen na ngu wona no mo ngu ai min lip kon niam no kor ni ana mata ni na de niam kor position ni bero de nyopin kor yo ni bero de nyopin kor tiliang ja benen ka ngu elia ngaden ma bero de nyopin ma kana ne ne nyo tele lia ma do ma lia inor tuo ma lia obi nuor tuo o gorna baro da nyozo tane ke bom ya ne nga jo tane bom ya nga ya wigmon ke li wote nuor bom ko nyen wi ana me ke li on kor from 2013 year nuor jaro hade nuor ne year from 2013 nuor ne year jaro hade ko ne pe kume ka ko ne pe ayo kun shap ko ne diet ko ne garma dum tit ko ne youth ko ne ideal kun nuor kun ke general nuor ne na je ba general nuor pe kun pe me ba kun pe mi kodi ya la ra gon tiara nuor ba reduce ke 40% ka ya ne nuor ya barode ko ko liu kui kume ko liu kui ayo ko liu kui ni ka nuor ni liu kun ko ka shol biya we shol ke nuor we biya we shol ke ngula kina ngani kunya nuor ni kun ke wu nuora no kwanke pe nuorwe wa kwala shola nuorwe wa wu nuora no kwanke mo tankin te kana gar ya tankin te kana ka gar ya ka gar so biawe no ai nuor bia kid bia celebrate ka celebration ba dum din ko yi ga nuora liu ya we ko te kui dong ko di ya da der ko man ngi na mor ye bi neno ngi na dan mor bi neno ngi na enemy nagi na guantiar lakini na mora na nagi mo koriam nu na kel kai sien we kra ba dong sien be ka ji koi da mor na ko oi da mor na gore biangu lel gore bia cleansing bia le bia rodun bir ko ya rodno bia rodun shol ko ya rodun na ko wat nu ra ka na wosh mai rantul bia ledi mai rantul bia be na mai rantul biya shol mai rana bai bir to kana wush ka generation ni tanatin kana rodana mu ngotte ti ta mane siam na rodana re ngotte ko den kete ngotte tin after ina lek ngure bana mi de yotiang anda mai ber de bor kana da mai ber rami ngode tetin kana rodan bir ko yana rodana yana mi de no odi yana nuer tele nuer madong ko nyen kwala shola ko na nuor ko na ko nei tina ka ko nei tina yana oran mo shol nuer ya nuer ular tela le ram kule dier ka ko ba ngot ba ke get ko nuore me ya damai bangai maj ma wak anywhere de kir ka ruang de ran bor ba ngano ka ya bibir ko embir o ba bir en ramai na ba bir ku na ni ka ye o bela de mo en ramai na ba bir odi hai en kan liu kon tu kon wani dia so bia nga je one en kwa ka jinu Sudan aga nuora ko mo wi shanga bangwan kana pai baro mo wi ka Omar 9 + 7 be no wal bakel counting ni kon down wal bakel ka mo wi ro da Omar 2011 and 2 + 0 + 1 + 1 be no ngwan nuor ka ngwan bia nga je o yang lewe tu ona ro dun ko yen kwa jinu Sudan ka kwa reduce ko di baya uya tang na ta kon ko mo wana democracy matile na ito kong ta baradian marie tela mo biya longa josh baya jo ini siang so bid ngwan nun bi bom nun la bom ba ko bom mo bom strength bas katingit kateloj kay jal kel katil rode tela mo biya me longa la na rodun man siang bi duar to te karun te gor ba nyos kon te aro diel goy na ka te nyen wara te ka dan
runtiti take 2013 the 23 ka pai barau 2013 the 15 ka pai warau 2013 yerol winare the 23 ka pai barau 2013 shangamo ya is the first time mekuri la tuoka jinu Sudan te tuoka rodien shanga uwe kana Dr. Yama Sharte nka jube President Salva Kiir ngoma lude banai the symbol number of that date is 9 and 9 amo it represents karma and compassion. It represents karma and compassion. Anyo at the 15 ka February 2013 payangoy mo tuotin ya nuar ya nothing door to door ngma represent na harmony and wisdom wisdom ko news na nuaringu o yenai anai tiel ke yen tiel ke so you wisdom ya nyos ko no odi kon ya ko na ya ko tiel ke ko so ya nyos yen tiel ke so from that 15 ka February 2013 in nuara ngai o jan tiel ke kaya ngayo from that day odi kume metela malma bemelno ina kairar ya mashal SPLM IO ya form SPLM in opposition ya lady ya form na wala ka wiana wa form din wa form kana sir enyo shanga badak ka pai baro 2016 shanga baro ka pai badak ka pai baro 2016 ngutuatin surely stability and foundation no more keshang kenyan shanga me yoji ayo yoka pos jay ka gudele yoka pos kodi nete jay tewa nete wa makte wa replace again enke nete ya lady yoka duai match keshanga di e 2013 rodalwe keshanga bangwan ka pai baro 2016 yana tema shala juba dog fight Kurjay one, a spiritual insight. A spiritual insight. Wow, terna ka jay one. Spiritual insight. Enyo, kashanga ano ku represent na 7. Kashanga 1 kapay diok 2025 I usyar adiu ipen. Bulu na nangu freedom and change. Freedom and change. Freedom and change. Engine in Bekangu representing 5. Midonga one. The 26 Kafai Diok 2025 represent power and abundance. Taneke 2026 and number 1 shall be a new beginning. Tuk majirit. Taneke shanga badaka paing 1 2026 a partnership and balance. Balancing. Partnership among God nuara dial, God ninumin dial, ne dial manu with mon ke lew ya mat ke shormuka ke o jinuwa Sudan. Rame laria de anga. Ya decision kamrar o rame laria jinuwa Sudan a President Salva Kiir mayarde. Pashwanga wana lakini mi didi gora biangasha odi biangasha o me kam kana kuar Dr. John Garang ke 1984 me beba kam na je kati di nuara dial tinte ya korter ke tuok iga nuara tuok korien tiele ne dan tiel maladia o ya kuar de ka faga nuara madong tano ba ko ya kamjor tano ba kamjur kagura bana rodan lady ka bana rodan ger kenyen na mehono kala de jabodi kwa jina wa Sudan kwai ke kanuari ka symbol of authority ka Africa imo jinuf jerwade eda undia so biya buda mal ya diana mal biya tianga mal information na mo gore ba kami kabiya ling rama
iroda palping ketwang de general imo general ya we ibini yana